Mana siya goblok? Kenapa doain goblok? Aduh ini goblok saya boleh merdeka. Oh, itu berbeda goblok. Ah, benar pasti ngomong saya ini pacu kata beli. Mas juga goblok teh. Nasi goblok kok marah kita sekali dengan pacu goblok. Wah, itu cokot tuh atuh. Aduh, nasi goblok. Kagak dibabetkan goblok siap goblok Eh. Goblok masakan goblok siapa? Apa lah itu kasihnya mah cuma beda kasihnya lah beli kasih aja lah. Nasi goblok. Siapa yang kamu punya itu goblok? Siapa? Goblok teh. Halok dah. Yo, goblok coba goblok aing goblok. Siapa? Kan orang liur teh aing bener liur nyangan goblok. Bukan saya misalnya itu baru sakala ulas ke beli merdeka euy kasih dah. Wah, berbeda goblok. Mana beda kata atuh. Liur aing butuh aku teteng butuh goblok siapa? Iya lah ketinggalan mah gua sia ka semeta tuh. Goblok pikiran gua apa tuh ku sia Oh, betul. siap goblok. Goblok kan. Oh kita tuh. Ya, Ini orang jangan. Bantu goblok. Bantu ya. Mang itu di rumah si orang jalan eta. Wah, rumah sakit goblok apa sih udah dibabetkeun siapa? Orang jalan siapa? Aduh, si goblok. Ayo sia. Nah, siap goblok. Goblok tah. Goblok. Bunga nipu Alah, sia. juga siap. Satu goblok kita ngangkat lokain tuh. Ngomong siapa? Goblok siapa? Perap dana semua siapa goblok? Aduh, si goblok. Dana juga sate goblok deh. Goblok sia. Dasar dia mah goblok. Mangi bang hancak dah nak. Waduh, ada si goblok di mana kau buatnya semua benangan kan goblok siapa? Jawab itu goblok siapa yang nanya teh? Lah, jalan-jalan mantap mah kan itulah. Siap goblok. Tah, mau ke siap goblok. Hancana sate goblok. Kamu jaga pisan lah sia, kurang ajar sama goblok teh. Rasakan sia goblok ku aing. Sakali sia goblok. Buruk ku aing barunya. Mana tuh minjem kan ku aing. Nges tiris Aduh, kita suruh aing aing buruk, yang baju aing goblok. Orang jalan sudah jalan mati siapa? Kan goblok tah, kadinya ku sia. Sia goblok, di dulu ku sia. Pasal di rumah goblok siapa? Orang jalan sudah siapa goblok? Tuh, goblok jelekan param siapa? Turuan tuai. Kayak aing disalin kumaha goblok. Aduh, kayak mama manggihakan cadahna ya. Aing nepi kaki ya. Kumaha kalakuan yang kana suruh butuh itu. Itu di bawah pan butuh suruh. Karena mah goblok garam jadah. Tuh, nepi kaki ya. Kok goblok. Jadi gubuk butuh suruh. Jadi gubuk banyak ya. Dilitin lah. Mantap, penting namanya. Aduh, kata si goblok waktu di kanan masih kena molor. Jahilan saku aing. Aduh, aing ada siap goblok. Nanti waktu di kanan kasih molor wae. Nah, hujan kene goblok Jangan siapa? mana saya selaut. Ya habis siapa? Di kanan kayo, di kanan goblok. Siap mas lupa belum goblok. Kalau pas lokal bener, jangan dibayar kuliah oke. Nanti kok poro sewa siapa? Lah era saya tiga goblok dah tuh. Oh jangan mantap bola tinggal siap goblok. Saya Ada sugan siapa? Jahil pegawaian goblok. goblok, siap. Orang-orang siap goblok. Atau di kanan cing bae mau kok eta kene sayo ngari ke kene teh. Mana aing mah geus beres goblok. Beres mau tapi gawean masih kadang kalau ya gitu. Siap goblok hujan beres batu make. Si goblok. Bukan urus tunjung teh. Yang can beres mah mus beres di tadi. Beres di mana sih ada kali ngalah teh goblok. Kan kana ki aing mah. Ano?
Aduh, siya kenal di teh goblok. Belum muncang dia itu loba lebar. Kenapa pun itu goblok dan dia butuh siya teh. Dihajar sana loba heula. Kadang di pulungan segala siya teh. Tuh, coba itu siya goblok para-para. Oh, dasar goblok siapa? Ajak lah. Dor apa dipanggilkeun. Goblok gimana? Siap goblok. Hakan Turun siapa? Gitu sahabat terbeda kalapa teh goblok. Wah, goblok goblok. Kita kalapa teh goblok ke goblok. Atuh aing minta goblok siya teh. Sarja, sarja, aing minta muncang mah tidak bere goblok. Goblok pisan sia lurus kunyung. Aduh, si goblok. Belayang-belayang we sama dasar lurus ke saraka. Aduh, ada siya yang jahil wae. Kamu gua tuh goblok siya teh. Belayang-belayang we sama hirup teh. Selalu barang kalah, selalu barang aku serangan. Balik jahil teh kabila-bila teh goblok. Jadi kabila-bila teh sia teh nu jahil mah goblok. Udah cari kudu ngomongan siya teh. Belayang-belayang unggul soalnya dasar jelema saraka sama. Aduh, sudah aing kamarakan goblok ku sia. Tuh. Kalau tuh buru cokot juga jauh. Sia goblok. Cokot dulu ke buru jauh sate. Mau kadinya ta. Ya. Sia nah goblok jalan-jalan sia teh. Itu ku sia. Jalan goblok sia teh. Nah, ini tadi sedulu kan cokot kalapa ku sia goblok. Masa usah goblok. Ya, Jalan sugan sia teh. Kalau segala wae sia teh goblok. Aduh, itu si goblok dicari ke tepelan teh kalau kamu baraksak cenah. Rambutan pentilnya dirajokan goblok teh. Goblok sia teh. Rambutan letak kene. nah sia goblok. Kok bisa ngarasak goblok sia teh. Ai mah sayang manuk. Oh, manuk mana goblok goblok. Goblok rambutan dah itu ku sia. Bantaran goblok. Kita bantaran lain gitu sia teh. Bantaran goblok. Bisa sate. Goblok raksak wae sia teh. Sok kurang aja itu goblok. Orang jatuh, bom. Sakala di rambut goblok. Terus wae teh sia teh. Tarik wae sia teh goblok teh. Dek. Kenalan tuh goblok sia. Gua kada goblok, kada. Aya naon sia teh? Sok kada. Aya naon sia keuangan wae teh sia teh. Kemarin setuju jualannya, lu tawarkan gede mana anak ayam jadi segede kieu. Mainnya 50 segede kieu punya ayam warna-warni sama tahu cerah. Mana kan 13 hayam gitu goblok nanti ditukur kan ku anak sia. Wah, sia goblok tara balik wae sama. Lah sia Jualannya naik kan dulu tara gede. Mau teh 40.000 sia teh duitnya goblok teh. nah 50.000 sia. Nah, pan ku aing di itu goblok ku 40.000 sia teh. Lah 50 aing pemulangan meuli cau tadi teh ditu. Goblok sia teh pan di itu ku aing tuh dibikin ke pemajikan goblok pakai Pesak beli beras beras. sama teh dibikin kabeh. 40.000. Saya kadang duitnya. Oh, udah si goblok sia teh pakai beli beras. Sama teh bae. Itu si goblok. Orang jalan si sia teh. Kemudian anak sia teh goblok. Duit 40.000 hayam gede. Eta anu kitu ngemok ku sia goblok tah. Iya tuh posisinya. Soalnya goblok mah digena-gena sia teh. Wah, genahan kudu genahan. Sia teh goblok. Dia rodas sia teh. Posisinya dah kudu genahan atuh kecepretna. Si goblok. Mana sia goblok. Oh, Licik wae sia mah. Orang jalan goblok. awas kamari aing tah. Mantap kan tuh goblok. Kasih hawa sia mah merek kopi goblok. Kamu kau cerogan sama goblok sia. Kan beda. Licik wae sia mah goblok. Main teh. Aduh, goblok. Naon teh goblok. Aduh. Naon teh goblok teh cenah. Mana sia teh goblok. Cukup aing dipaling ku sia goblok. Ah, itu sia di petar meni mede teh teh mere jadi paling ku aing. Udah aing butuh goblok sia teh. Goblok petar saeutik oge sama meni kacidat euy. Ada wae Teu mere. Ada doho wae goblok sia mah. Persaeutik aing mere teh. Aduh, si goblok. Aing teh pulungan ku sia tuh goblok. Goblok mah nek digubuk sia pakai diaulin ku sia. Oh, pulungan teh ku sia teh. Bongan teh ya tukut aing ditinggal kana hulu. Kata si goblok. Terus tunjuk sia goblok. Amca lah sia. Lu sia teh ka sawah deh. Teka sama goblok sia teh. Naon teh sia bener data-datan wae ka aing teh. Tadu dulu goblok sia teh.
Waduh. Rencana. Wah, boran atuh kadeula atuh. Paingan atuh si anak-anak anu wae. Dikata teh katincak. Mantap goblok kali tuan. Goblok teh atuh mah apa ya tuh saeutik we mah. Liwat mah liwat, tunggu atuh goblok jeung kali cokor segala sia teh. Aduh, siap tuh ngarah naon. Haram dah si goblok. Jangan lebih makan si goblok.